خوشکو براین هێژا li seranserê Kurdistanê li hindirê welat li derveyê welat dema we xweş bi hêvî dikim rewşa we baş be. Hûn hemû mijara Rojava rewşeya li Sûriyê rûdanên li Sûriyê dişopînin û nazikî û hesasiyeta rewşa Rojava jî ji nêz ve dişopînin. Hinek kes hene dixwazin wilo ji rastiya birevin û rastiya nebêjin. Çima rastiya naxwazin bêjin û nahêlin kes van rastiyehan bêje, hin bihaneya didin pêş ku hesasiyeta sürecê, hesasiyeta merhelê û em nakûkiya deynên alîkî van rastiyehan erê rast in lê nebêjin dijmin jê feyde dike û ji van derew merewê hanê. Mamoste yanî niha dema wê yê tu behsa van rastiyayê bikir. Rihê mamoste, dilê mamoste kengî dema wê ye. Ev 13 sal qirik û gewrî li me de habû mûd zimanê me dişîn hat û em ji PKK re dibêjin me di halê me dibihêlin. Qenciyek we bi me kir, saeta we xweş mala we ava, we li dijî Daişê şer kir, we li dijî Tirka şer kir, we li dijî çeteya şer kir, xelas êdî qediya. Hûn bûne bar, hûn bûne metirsî li ser mesela Kurd li seranserê Kurdistanê bi taybet jî li Rojavayê Kurdistanê. Me di halê me dibihêlin. A başî hebe bikin, a xerabî hebe dûrî me biçin yanî. Bi mijara xwe mijûl bin, bi tiştê xwe mijûl bin, êdî bes. Hin birader jî wê bêjin bibore. Hin birader jî wê bêjin erê mamoste yanî hemû saziyên opozisyonê ê ragihandinê ji van enformasyonê te feyde dikin, bere feyde bikin. Bere feyde bikin. Çima PKK li rexna guhdar nake. Çima PKK dev ji derew û polîtîkayên kirêt û planên kirêt ku li ser gelê Rojavayê Kurdistanê dike bi dawî nayîne. Bi dawiya van planê hanê, van polîtîkayê hanê bi dawî lê nayîne. Ê berpirsyar ew e. Rêxistina PKKyê ne rexnê Hoşengosê ye. Ez ne berpirsyarê vê rewşa hanê me yanî. Tiştekî bi şartî tune kadroyên PKK rojane, heftane, mehane ji Rojava direvin xwe teslîmê dewleta Tirk dikin. Enformasyon û belgeya didin dewleta Tirk li benda min û li benda rexnê min in. Hemû kesên ku wilo bi dilpakî û bi kêmaqilî jî nêzîkî rexneya dibin, PKK diparêzin. Ez nas dikim vê mesela. Hinek jî berjewendiyê wan diparastina PKK de heye ji ber ku PKK piçekî rê da wan. Eger PKK tune bana Mihemedê Musê di nava rêveberiyê de yan jî Salihê Gedo yan jî cemaeta Şêx Alî ev grûp mirûvê hanê wê karîbana wilo derketana pêş na. Perçebûnekî mezin, dijminatîkî mezin di navbera Kurda bixwe PKK çêkir. Di navbera Kurdê Rojava, di navbera Kurdê Bakur de, di navbera Kurdê Bakur û Başûr de. Ji dijmina bêtir PKK dijminatî di nava Kurda de gur kir. û ja ji derê dikevin li ser medya dibin haşa em li Sûrî çi dikin, em li Rojava çi dikin. Birêz qere îlan. Ev birêz qere îlan bi zimanê Kurdî li ser Stêrk TV bi kîr de axive. Eger bi opozisyona desthilatdariya Sûrî a Nûr de axive gerek bi zimanê erebî li ser kanalê TV derkeve û biaxive bêje em li wir tune ne. Bere derkeve yanî. Bere Cum'a Ekaş biçe cem Murad Kara îlan û ji El Erebiyê re bêre reportajekî çêbike. Birêz Cum'a Ekaş ew jî niha lê temaşe dike yanî. Ew jî hinek biznesa wî bi qesedê re çêbî ne ji niha de ji demekî baş re xem nake dîsa di çarçoveya vê biznesa hanê Cum'a Ekaş dikare vê xizmetê li PKK bike bangî Murad Kara îlan û bi zimanê erebî bêje em nelwirin tiştekî me tune ye û hinek derew merewên bi zimanên erebî
بکه و جمعه جی هنک آلیکاریایی بکد ویواری هانه ده خم ناکه یعنی جمعه کاری خوی روشنا بگیری جی دیگه و مراد کارا ایلان یا جمیل باید جی کاری خوی درواد کن خم ناکه یعنی جمعه عکاش نبر پرسیاری دروی جمعه جمیل باید جمعه عکاش نبر پرسیاری دروی مراد کارا ایلان و روشنا مبانوی کی چی بیجه راست درو اوی بلاو بکه مبز جه اف جه مراد کارا ایلان یعنی کابکیر دا آخوه به دولت ترک دا آخوه برای سرمدیا ترکا درکوه هاتیج مر سرمدیا پارتیا خلستیر چیوی درکوه بیا عمل سوری نینن سروکاتی عمل سوری بو و فکر سروکاتی هناك حوالی مال ارجنتین جی هبن بعجبین ما پکیک الارجنتینی کاش خور لی تماشا بکن هناك امشخور لاخافتنی گهدار بکن و پشتر ازی جیر تکز بکن مجرایا گشتیره آنیزی کی پکیکی آدوری پکیکی به زمان کردی پشتر زی زمان عربی به دوسیاهانه اشکره بکم برای اوکی دیاری جبو برز مراد کرا ایلانو جمیل بایک ازی بشکی جی چتین جمیل بایک ایکل روژاوا اف چندین ساله ده شغولن و کار دکن و ضرر و زیان دگینن روژاوا ازی بناف و بفوتو اشکره بکم بریوه عمل مراد کرا ایلان حجی چقماق قرقر بک عملوی گهدار بکن که حالا وان گوهر وان زیر و زیوه کش گوری آوی ده هرک میرات ده مثلا روکورا ده جبو دروا اوی برادری هانه راکورا گینیس چکاندی ده مسئله دروا ده گهدار و تماشا بکن ام اشکره اعلان دکن ام لروجاوا وکی پککه توننم روجاوا به تر رخصتنان را تکیلی می رخصتنی ارگانیک تو نیه یعنی ام کینگ چون و کینگ هاتن هرکس زانه وقتا که داعش هات هجوم کرد ام چونه کرکو که ام چونه هولر ام چونه مخمور ام چونه شنگال بگو من ام چونه کوبانی ام چونه روجاوا اما و گریان ناج وردا تف بگرن وای پککل وره نه ورگوی تشکی ورگا نینه یعنی دو وردا او هیا ربراپو فلسفه که پارادیگما که هر کسی که فلسفه ربراپو پارادیگما دموکراتیک اکولوژیک لسر هیم شورش جن پجناندی او نه واتایی که همه پککیه اگر که ور بجی آنها هم دبیسن لارژانتین جی ای خورد بین اما اپوجی هنه تفگر شد کنه لپاکستان جی هنه ما اوجی دی پکی کنه نه چاوا که گلک پارتین کمونیست وقتا خواده هبون همی جی فکر و رمان مارکسیزم اساس دگرتن اما یک بر یکی دا نه بر پرسیار بود اپوجولوک جی هیرو پارادیگما که فلسفه که یعنی اگر که هنک رخصتن روژاوا وقتی اساس دگرن او نه واتای که او پکی کنه پکی که رخصتنه که نظام خود داخلی هیا برنامه خواه هیا پکی که برخواد و برپسیاره یعنی افتشتانا همه ریباز شر تایبت ترکیه نه حقیقت باید به هر کس گوری و حقیقت تبگر او نجار عوله اون آداویجی یعنی ام ایدی هینی دروی برز مراد کرا ایلان بونه یعنی دروین وی لسر آستا با کرجی لسر آستا یعنی رخصنا پکه اف 45 ساله ده ناوا یعنی دکو دولاو و درواده و خاپاندنا گلی کرد دکه دناو دیه دناوا وی خاپاندنه دیه لی دناوا وی تفگره ده گوره ترین مزن ترین ورک ترین کس به لگوری داخویانیا اف برز
جمال مراد كرايلان از يعني از ولو جارنا ماتماي دمينم كو هقوس بهناوي فرحش درواره انا جوبلس جوزيف جوبلس وزیر ایرا گهاندنی ای هتلر اگر ساغ بانا يعني و بهاتنا پرورده لبردستی مراد كرايلان المستندانا دهندري ليخصنا بككي لسر شيوي بكارانينا دروا هنگي ولو دروا دكيو وجو دروين ولو بلوق ولو ناين آبائية البجام لورتنانا تبقدري خديك يعني نها ديسا أزفي برصهاني دوباره دكم يعني تبكير دا آخذه تكيد خوازه اقناع به كتليا بككي آل روجاواي كردستاني دمالتا تماشا دكه نزانتو دروادك نزانتو دروادك دولتا ترك كو كادروي انت بري في داخوياني هاني وبشتي في داخوياني هاني جروجاوا درفن خو تسليمي دولتا ترك دكن نزانتو دروادك باش نزانتو دروادك امريكي كو مسألة جنيز دا تشوبينن ولورن ودبينن وكادروي تدبينن وبربرسي تدبينن وبتر دنافا ديالوج دن الشيوية كي ديركت نا ديركت دزانن تدروادك يانا بله دزانن تدروادك اوپوزيسيونا سوري كون هابي دسلادار دمالت تماشا دكن دزانن تدروادك كيما دسلاداريا سوري رجيما بعث برپرسه وی اولکاری ای کنها یانجی ای گریدای وی لتا تماشا دکن زانن تدراواد که اد زانن تدراواد که آلیگرین استخبارات سوری ای کل روجاوا هنه قادر عقید و اوی دن و اوی کرتیل خور و نویسکارین رژیما بعث دما لتا تماشا دکن و لتا دنرن زانن تو باش دراواد که ای باش که تحاتی کی اقناع بک تهاتي في دروا هاني بكي بده قبول كرن كي هي ويش باور بك ايش تبا صالحي قدو ايش باور بك محمد موسى ولت ايش باور بك كي شيخ علي ويش باور وكيش باور بك اكو بكك الروجافا كردستاني تشني شيخ علي خود شو قنديله اوجي ومحمد موسى ومراسم عسكري وتورانا تج شيخ علي رشيد ذكر كي هي لروجافاي كردستاني لأرجنتين لموزمبيق لسرعرد وبنعرض هي دكاري جوان أخافتن انت جوان داخوياني انت باور بك جوان دروي انت باور بك حشاي حزوره كي جان كر هي تخلقيه كرد حسيبه تماشاوان هجا نفيسكاري مي روج آوا أحمد حسيني حليمو ونكي هنه دما کو مراد كرايلان دردكهفه ودبيجه ام لورتننه ديمكي وكرد حسيبه ديمكي ولو روبرو ودساكن ودبيجه ام روجافاتنا السروقاتيه ما فكره سروقاتيه وال بورتوغيزيه لاسبانيا الارجنتين فكره سروقاتيه باور كريها هناك جي اف كادرو مادرو بككي ولو چند ولو الکولیک و اف کسین ولو نارکوتیک و فيمينيست و اف درو مروي هاني فكري سروقاتي عجباندن باور کرنه کو فكري PKK تجربه و ازمنه PKK لسرانسر دنیا بلاویه چند حبتين الفيديو لافريقيا نظام کی دری ولو جيان به سروق نابو واندروش مهان او جي باور کریه کو فكري سروقاتي گهاشتي ارجنتين هيمان نكد فكري سروقاتية لباكوري كردستان خلق قبول ناكن خلق قبول دناوا دو بارتي چاقلماس بارتي ناكو کی ہے ايدي نمازانن چوا خوشتا و جو پارتية خلاص كد چوا خوشوا بشون تجمر بحثا ارجنتينيا دي كتهاتي خاپاندن او دروال كيد خمناك از نهازي باش ازي ديارية كي بدمتا شخو قلق جارا من برسبات دايه نها في جاري ازي ديارية چته رخصناته لروجافا كينه هنا جوان از بحثا هناك ابك هناك انفرماسيون هناك وينه جرايا قشتي كرد سوري وانا ونتوي
چتین جمیل بایک چتین مراد کرائیلان لروجاوا هناك نهبز بيجم ازي بحثوا بكم دجا بلز وبز وان خلاص تو جميل بايكي خو وان كادرين كو ايرو از فوتو ونافي وان درخينم بلز وان جروجاوا درخين بري خلكورن بقرب كاستيه وان بقرن وان محكمة بكن جبركو سوجين مزند ستيه وان دنا وسوجين مزند ستيه تدي وسوجين مزند ستيه جميل بايكي تجيدي باشه برس كرايلان فرمو اف دياريا م هوشنگوسي جبو و از هناك نابين چتين ويل روجاوا اشكره بكم جبو تجارة جدن نبيجه تجارة جدن نبيجه عمل روجاوا تنن فكرة سروكاتية فكرة سروكاتية وي وان ميناكي هان وان چتيان وان سختكاران لسر سري گلي روجاوا اي ولات پاريز اي درست اوان وان چتين هان بونه سروک ریبر لسر سرسری گلیمه تماشاوانی هجا اف انفرماسیونی کو از نها بور پارو بکم بنا بوینا گلک کس لروجاوای کردستانی وان کسی هان دیتنه وان باش نازدکن و دزانن کو اف انفرماسیونی هانی حیا بشکی پر بلند راستن دبره پککه وری بیجه نا جبو استشنیدنی جا اشکره بکم خمناک از حمود شتا اشکره ناکم هناك يز اشكره دكم از لبنديمه كرد بكن قبول لكن جبو استشنيدن از يعني وكي خفككي راقهاندني روجنامه گيريه از هناك تشتا اشكره بكم دبره بيجنا انا راست باشه از وكي انفرماسيون اب انفرماسيون يعني جاليا جروجاوای کردستانی گی هاشت من هناك برسي كرن قالوا اف كاس هاني يعني وين دماغ وين جيج مراتن برسي ناف كاس ولو بقشتي گی هاشت وان انجامين كو ازينها بره پارو بكم قالك كادروين قالك چتي كادروين كود چتين جميل بايك و PKK لروجاوای کردستانی کار کرنه هناك جوان چونه هناك جوان حتى نها مانه اولاش سرحد کو برپرس مالیه لحسکی بو بمليونا پردزی نهال ترکیه اولاش سرحد چکدار آمد کو سروک پولیسین عسکری بو اوجی ارشیف و حمو چد بیجن دستنویسین جیوینین تایبت رویا خو تسلیمی میتا ترکی کریه و وی ارشیفا هانه وان پره هانه بخوره بریه تکوشر گور اوجی برپرسه کرینا تشتین لوجستیک بو هاد گرتن لسر سینور لباجار دربیسیه خلق دربیسیه و مسئله هانه دزانن گلک پره بو ویر هات گرتن و ارشیفا مالیه و معاش یکی دنجی هی آمد اوجی برپرس مالیه و کرینا تشتین لوجستیک لدهو که بو او به علی شیر برپرس مالیه PKK لروجاوای کردستانی بویر شغلی و اویا گلک فیرمه و شرکت به عیماد حنان کش عفرینه یمبری بحثاوی کرین لسلیمانیه اینها بویر چیکر اف کس هاد گرتن پشتیوی به تکلیفا يعني هات اشکره کرن جمیل بایک مداخله کر وی سربس برده ایکو و فوتوی بیدید يعني دسپیکی اف ناوی وی دلیل مالاتیای ناوی وی حسين ارسلانه 1978 هاتی دنیای مراد کرا ایلان دما برپرسی PKK بو گلک جاراوی خستی هندری زندانه جبر گندلی و آلیه چتین بی اخلاقی و تیکیلین جنسی لچیه اف دلیل مالاتیا حسين ارسلان جا آلیه
مراد كرا إيلان أنا ليدنر مراد كرا إيلان وين باش ناس دك هاتبو كرتن ودهندري زنداني دبولي دما مراد كرا إيلان مراد كرا إيلان سر ریوبریا پککی چو عالی کی و جمیل بایک ده 1013 هات بو برپرسی پککی جمیل بایک دلیل مالاتیا شاند حسکی جبوجی ریدور خلیل بگره ریدور خلیل جوه چاقه برپرسیاره کی بود ناوا یه پگیده دلیل مالاتیا جمیل بایک ویشاند بو جبوجی ریدور بگره اوی چکر دلیل مالاتیا لدردور خو کادروین باکوری جواند و این روجاوی یعنی نهشت لدور خو نهشت و لقرارگاه YPG جه گرت لقامشلو بهناوی درکت و ایدی هر کس وی ناس کر و تیکلیه وی برژیما سوری ره برژیما ایرانی ره حتی هنجار ناوی لأو چارگوشیا او لکاری مربع الامنی لقامشلو هاد دیتن يعني بشتي هقوصة بهن بيكت لقامشلو وي قامشلو جحريم على الجزيرة روهلات إفراتي بيبرن سرين باشاروك أكيد نابرا حلبة وكوباني ده لورجي تشقلا ودزي وفساد وجندلي وتشتبه أخلاقي كر أفيا أف دليل مالاتيا ولو كينا كيوي بفر لعنبري كردي روجاوا هبو كادروين روجاوي نوا پککی ده هبو هرتم كادروين باكوري لسر سازيا فرض ذكر دما كو دولتا تركو هيزين كري گرتي اي دولتا ترك اي تندراو اي چتا این تركيه ايريشي هريما سرين كرن ده 2019 ده اوياج هريمي الرفيا حموتش شور هشت او برپرسیار بو حموتش لوی دوری لجه خو هشت و خو دا دیار کرن کو نخوش کانسره به کانسره کتیه او ریخستنا خو کانسره ده نوا گوده کرد و کردستانی ده لی اویا ولو خو نخوش خست گود از به کانسره ما پشتر چکر جره و بریه کسک نویری نزیکی به اویا شانسی وی مزن جمیل بایک لپشتاویه وید پاریزه کس نویره نزیکی به اویا چه گو از دکارم جو روسیه گلک آلا و مازمین کج ریوبریا خسر لازمه از دکارم بکرم لگوری انفرماسیونی گهاشتنمه 10 میلیون دلار اویا دلیل مالاتیا شان جلای آبی قرل ترکیره قاشو کو اویا لروسیایی و تیکلیوی بروسارهیه و اویج وانتشتا بکره لی دم در باس بو افتش نهاتن کرین اوی گود گو ازی بچم روسیایی کاز بنارم روش چوایی چما درنگ او تشتیک آلاوین که مخواستن و مپره واندان چما دا دچوه داری ودگرد بجه هنک پریدن لازمه پرکلوان کم کدی جبو کار بو جبو شحنی وان دشتا بشینن روجاوا لی دوی واری هانه ده اف دلیل مالاتیا اشکره دبو و اف مظلوم عبدی شاهین چیلو وی دگره شاهین چیلو اف دلیل مالاتیا دگره وی دخل لی برسینه دخل حبسه دیسا جمیل بایک مداخله دکه تبلی مسئله دبو وی خلاص دکه وی دشینه سلیمانیه به يعني ويش برپرسیاری دور دخلنا دیسا دمینه برپرسی کرینا آلا و تشتن کج روجاوار لازمه هیزین عسکری به هیزین مدنی به چه تشتش ریخستنی لازمه اف دلیل مالاتیا لس سلیمانیه کاری خواه بردوام دکه دناوا کادروین روجاوایی ایدی ولو بناو دنگ بیه که از ما یک شکیر دبیجه از وکی دلیل
مالاتیا ما از خودی شانسی ویجی کیه جمیل بایکه کو چته یکی وکی ویا سختکار یکی وکی ویا دز یکی وکی ویا ده پاریس شانسی مزن ای دلیل مالاتیا حسین ارسلان کو جمیل بایک وی ده پاریس و مراد کرا ایلان وی خستو حبسه جمیل بایک ویش حبسه درخست یک جمیناکن چتین ریخستناته چتین جمیل بایک لروجاوای کردستانی به انفرماسیون بوینه و گل کس لروجاوا وی دی کسی هان دیتن الحسکه لقامش لو تنکاره بی و لسلیمانیه جی برس قرا ایلان اویک کامهرن ایدی اویاجی ناوی وی اردال اورفایی ناوی وی کود ناوی وی راست فایق اوجاخ ج سالا 1973 هاتی دنیای لأورفایی اویا برپرسی گشتی ایمالیا هیزن عسکری لروجاوا بو باکوریه جو اورفایی برپرسی گشتی ایمالیا هیزن عسکری لروجاوا کسین که ویر کار دکن همو کادروین اورفلین یعنی نيجي بريس قرا إلى أن قادروين أورفلي يعني لسرانسري هريمن دبن كنترولا قصدي دي بلاف كرينه لهله هريمن كردا هريمن عربا دنافا اكيبا خباتي اردال اورفا يكي روجاوي تنا حمو باكورين حمو كادروين باكورين هنا كسن ولو فساد وقلاج هنا كو جروجافا اليكاريا وان لكن بوان شغل وكي ترجمان ده ماكو بتاجرين عرب ريان بربرسين عرب ريان جي بعرب ارددو دستين ترجمان جوان رازمه افجي وان كسن ولو روجافاي ايكو ولو كورتيل خورن يعني كاري ورغيري لكن كاري ترجمه لكن بوير دخبتن ناوندا جهی وی ای سرکه او اردال اورفا باجار دربیسیه بو خلک دربیسیه وی ناز کن برای عبدالقادر برای عبدالسلام مصطفى ايكل دربيسية او مزگين و مالباطا عبدالسلام مصطفى برپرسي بي دي و بي كي لفيدري لبلجيكا وي باش ناز کن اوی کسی هانی اردال اورفا باش ناز کن جبرکو جهی وی ناوندا وی قرارگاه وی باجار دربیسیه بو لکر بو لناوندا الکتریکی ایکو باجار دربیسیه باجار دربیسیه از ناز کن اف اردال اورفا بیرو وی ناوندا وی لوی دری بو پشتی ایریشن دولتا ترک لسر باجار روجاوا کردستانی اویا بچکی جهی خو دور بر ایدی چو کی داره چو باجار حسکی نها لحسکی اف کی اف اردال اورفای یک ج چتین جمیل بایک لروجاوای کردستانی تویناس کر برز مراد کرایلن کم هرن ایدن اف قراسه چتایه ویا ناوی وی ایکود بجار سرته ناوی وی راست لقمان یالمان 1969 هاتی دنیای جه کسین کادروین گلو پر رادیکال پر گریدای جمیل بایک پر جمیل بایک حزدکه و جه باوریا جمیل بایک اویا لخنیره چو بو؟ چه دکر لخنیره؟ اویا شفویر ترکتوری بو لخنیره و برپرس میوانگه از چومه از 2007 لخنیره از چومه میوانگه ها که اویا برپرسی بو موی ندیدیه بلکی موی دید بشی لنماتی بیرامه اویا شوفیر ترکتوری بو پشتر ولو ترفیع بو رتبه وی مزن بو برپرس میوانگه
میوان هرن ورن روزنامه وان بن چه کس بن تین لمیوانگه بشر دمکی دبینن بشر دچن سوزی وان ببر پرسیر پککی رهبه دچن وان دبین از دوی میوانگه هیده 10,070 هاوینا 10,070 از چومه از لی مامه از لی رونشتمه نماتی بیرام ما اویا دیتی من دیتی نه لینا بیجار سرت اف لقمان یالمان بوی رنگی بو جبر کو پر گریدای جمیل بایک ویشاند ویکر دناو ریوبریا آسایشی تدیم دبیجن روجاوایی هنک جان على پیشن لی یکی باکوری سرسری وانه دما کو رحمتی جوان ابراهیم برپرسی جوان ابراهیم ایکو پکه کوی تصفیه کرد دما جوان ابراهیم برپرسی آسایشی بو اویاجی وکی یعنی دبن کنترول ده بو یعنی کنترول جوان ابراهیم و آسایشی دکر بیجار سرت و گلک راپورن لدیجی جوان ابراهیم نفسان ده داوید ده 10,017 10,018 جوان ابراهیم و گروبک کادروین روجاوایی و کادروین عرب ایج سوریه هاتن تصفیه کرن پکک اوان تصفیه کر پشتره بیجار سرد تدی از گلک جارات برسم که کی جه جوان ابراهیم داگرتی حق یعنی حق واسه دم درباس بو حتی نها امنا بینن یک درد که بیج اف برپرسی آسایش روجاوا جبر کو اف بیجار جسیرته کادروی پککی یک جه گرینگچرین چتیا جمیل بایکل روجاوای کردستانی لو ما درناکه بسر اکرانا و نابجه که اویا برپرسی آسایشایی پشتی جوان ابراهیم و حتی روجا ایرو اویا برپرسی آسایش روجاوای کردستانی هنک آلیکارن هنک کادروین باکوری وکی دن آلیکاریاوی دکن وکی بکداش مرعش و کادروی که دنجی ناویوی مامویه اف بیجار سرتو مامو یعنی دمکی رویا روسیا پشتر دیسا وگریا نا بیجار پشتر دیسا وگریا و نها برپرسی همو آسایش روجاوایی و همو دورین دبن کنترولا قصدی ده اف بیجار یعنی کیناوی هر ساوی ذکرشیاوی پر لهمبری گلی روجاوای کردستانی هیه و لهمبری کادروین روجاوایی دن ری پککی ده و دما روجاوایی دخه تلی آسایش زندانین آسایشی هیه اف بخوا اف بیجار سرد یعنی پر زو گرتیا برناده و او امر و تعلیمات ده کو گرتی ورن işkence kirin. Ev yekce çeteyin Cemil Bayık ku nihal rojava berpirsê asayişeyê. Di ekîba xwe de ev bêcar sert hemû kadroyên bakurî lê di nav re carna mesela hinekî rojavayî jî hene û ev kadroyên bakurî ê kulcem bêcar sert kar dikin پرانی جکر هاتن شری خندکا اویل باکوری کردستانی 10,015 و 16 و 17 و شری خندکا چیبو و او تیک چوین اهانی کادروین کشور هاتن برپرسین کشور هاتن هف همون حال روجاوا بجهن بمالن با اپارتمنتن و زوجین و معاش و کس نویرن ازیکی وانشی ببه اف جا انجامین چتین جمیل بایک لروج آوای کردستانه کو کسین کو د شری خندکا د تیک چون نها جمیل بایک وان خودی دک وان دک درماله ل روجاوای کردستانه به معاشن به آپارتمنتن وکی کو انفرماسیون جمراتی از دگینما حن جوانجی زوجینه جروجاوا زوجینو بونو خودی مالبات یعنی اف جی یک جه گرینگترین ناوین چتین جمیل بایک ل
روجاوای کوردستانی تناس کر برس مراد کرا ایلان جبر کو یعنی جارێکی din eger te derket pêşberî ekrana te daxuyanî da hay xweşxwe bîne ku yanî derewê te wilo ne wilo mezin bin ne wilo beloq û qebe bin em biçin êdin. Ev jî navê wî Betal Mardîn e. Navê xwe guhert li demekî bi vî navî tevdigeriya piştre navê xwe kir Bextiyar. Navê wî rast Yusuf Ateş e. Sala 1978 hatî dinyayê li Entabê lê eslê wî ji Mardînê ye. Ev ya yek ji zilamên Mustafa Qeresoyê. Ji ber ku Mustafa Qereso berpirsê ragihandinê PKK'yê ev ya jî yek ji zilamên Mustafa Qeresoyê. Ev ya gelek sala li Şamê jî maye. Şamê jî naz dike. Piştî salên 2000 ev guherîn û veguherîna PKK'yê û girtina Apo wî dişînin çiyê di yanî wekî kesayetiyekî karyerîst, oportunîst û newêrek tênaskirin. Lewma tevlî gelek şeran nebî yanî. Di cihên rehet de bû, di cihên bi ewle de bû. Dema û yanî carna ji eniyên şer jî direviya. Şera berdewam nekir lê niha zilamê Qeresoyê Qereso wî şand bi teskiye kir berpirsê medya YPG bi tevahî. Kadroyê ku niha Hawar News û ev Ronahî TV û ev hemû tiştê PYD û QSD û PKK li Rojavayê Kurdistanê evî hanê berpirsê wan e bi teklîfa Mustafa Qereso. Ev ya çêkir piştî ku hat Rojavayê Kurdistanê hemû kadroyên ê ku nelgorî wî ê Rojavayî di nava medya de wan derxist û hin kadroyên din ê Bakurî û Başûrî û Rojhilatî anî xist cihê wan wekî çeteyekî dêndirê medya PKK li Rojavayê Kurdistanê çêkir. Ev çeteya medya çi navê wê dikin yekîtiya wekî sendîkakî çêkirine sexte yekîtiya medya azad tiştekî wilo wan. Ev berpirs bû û çêkiliya vê çeteya hanê medya çêkerên PKK li Rojavayê Kurdistanê bi têkiliya wê bi çeteya medya çêkerên li Ewropa jî hebû. Ev Ahmed Dicle û Stêrk TV û ev kesên istixbarata PKK û di nava medya de kar dikin kontak di navbera her du çeteyan de bûn. Dema Ahmed Dicle diçû Rojavayê Kurdistanê fotoyê wî jî heye. Fotoyê Ahmed Dicle wedîtiye. Evî çeteyê hanê bi Ahmed Dicle û ê wekwîrê kontaktekî wilo dîrek hemû dibin koordîneya Mustafa Qereso de duwarê ragihandinê kar dikin û dibin koordîneya Cemîl Bayik duwarê istixbarata de kar dikin. Karê wanî sereke çi ye? Evê hanê Betal Mardîn yan jî Bextiyar ku li dijî kadroyên Rojava reşkirinê li dijî nivîskara tiştên qirêj bikin, tiştên karên nebaş bikin û wan reş bikin. Bi emr û telîmatê Cemîl Bayik eviya hanê hat ketnava istixbaratê netewî ê PKK di nav dijî cih kir. Navenda wan navenda wî niha stasyona trênê a li Qamişloyê. Xelkê Qamişlo niha wî naz dikin, guhdar dikin û dibînin navenda istixbaratê PKK stasyona trênê a li Qamişloyê evî sextekarê hanê
کاری قریج و کاری استخباراتی لسر گلی کرد لروجاوای کردستانی جی هندری قامشلو جباجاری اوینه قامشلو کا اوینه وی کاری قریج به پاراستنا جمیل بایک با امر و تعلیمات جمیل بایک وی کاری هانی بردوام دک. باش مگوت کاری وی اساسی لسر کادروین روجاوا لسر باهوس آردا لسر شاهین چیلو زاخو آلدار مالدار اف چه کادروین روجاوایی هنه دبهیزن اویا کار استخباراتی لتجی واندک و راپورت لسر وان دنویسینه و دشینه جمیل بایکره تشتکی دنجی تشتکی قریش دکه اویا ولو گروبکی چه کریه کچک مچکه کلو کار ماره قحبتیه دکن گریدای وینه به جبو کادروین روجاوایی تیخن بن کنترول خوا آلدار تیخن بن کنترول خوا نظام کی تیخن کچک مچکه ولو ده سروان ده ددن یانجی هن برپرسین رخستنین کردا گود ناوا پککیده برپرسی وان پارتی و گروبین کود ریوبریا خلیسریا دموکراتیک ده ev betal Mardin yan jî Bextiyar Mardin van keçikê han wilo serwan de dehf dide yan jî eneke sew pedekese li derva min berê jî behsa vê meseleyê kirbû ku PKK grûbekî wilo çêkiriye li ser WhatsApp û li ser Messenger û li ser medya sosyal xwe digînin kontaktê bi xelkê re dikin ji bo ku wan bixînin wan têxin bin kontrola xwe û ویدیو چه بکن فوتو چه بکن تشنا چه بکن پشت li hemberî wan bi kar bînin berpirsê vî karê qirêj vê qewadiya hanê vê sextekariya hanê yek ji çeteyên Cemîl Bayik li Rojavayê Kurdistanê ye ew dît rêxistina PKK çi anî serê gelê me yê Rojava bi saya serê Cemîl Bayik û çeteyê Cemîl Bayik carekî din Murat Karaylan eger tu derket û tu bêje PKK li Rojava tune ye yanî hîna tiştên din jî ez ê ji te re eşkere bikim ji bo tu baş nas bike ku tu yanî carna min hinek hêvî digot min got belkî piçekî aliyê welatparêzî aliyê netewî aliyê piçekî wilo ew hêvî hebû yanî te ew hêvî jî nehişt te ew hêviyên ku mere kurdewarî mirovatî yan tu nizane çeteyên Cemîl Bayik çi dikin li hemberî te jî li hemberî te û li hemberî kesên nêzîkî te Cemîl Bayik çi gora te ji te re dikole hayê te ji te heyî birêz Qaraîlan Cemîl Bayik û Duran Kalkan gora te dikolin de ji birayê xwe biçûk bibîs hema a dawî ji te re dibêje Cemîl Bayik û Duran Kalkan gora te dikolin hay ji xwe heb û carekî din li ser medya PKK van derewê mezin nek belê temaşebanê hêja dost û hevalên xweşewîst li seranserê Kurdistanê û li derveyî welat bi vî şêwazî mitkarî bersiva Cemîl Bayik bidim û bersiva çeteya Cemîl Bayik bidim û bersiva Murat Karaylan jî bidim heta min carekî din li nava xêr û xweşiyê de bimînin.